ko hari he kiuria kiria kiariri kia president ko micromanage niki kiratuma president no ucokagia ciuria ciothe ndenda muririkania o he hindi president eriga guka kingang'anya gatwatiri ati angikorwo nie ndi mutongoria wa bururi na ne njui maundu ma ministry yaku gukira no agirirwo gwiciria keri ku ni gukuonia atia president athurire aratake na magaire utongoria uria mungigana nyama ndenda kumenya kana ni qualified kana ndu qualified oro riu mundu ta Mike Sonko ni mundu wa guka gutwira atiriri erirwo ministry ithatu na barothi 8 weri wita president we na mutwe mwega kwaria mari no he Sonko ministry ithatu na barothi 8 arare miro ni Nairobi no kuhota barothi ministry icio ni cio aya oho babu uyu na kiuga kindu kimwe na ni mongirora Ruto ndakoragwo na advisor no advisor ake uria makomwa tondu ona ungithikiriria interview nyingi ri ndathikagiriria we endaga gukwira uria arona tariu ri ni tuguka andu a mohoro mamwe atiri ithu ni ithu twi ground githura-ini turamenya ni kurari na masaka Ruto amere aca kurari na mundu ucio haya mamwire atiriri he mwana arahurirwo rithathi 8 amere atiriri akiri muoyo mamwire aca ndariho that is the kind of president we have na Ruto ndekaga kiria turenda ekaga kiria turenda and that is the problem we have na nikio rona ni hinya jenzi guikara thina mundu wi mathina maku gukira mwikare mutirigiti na no wikiria thambo iriaga no uyo ni uramenya gutukira na ikimenyu mwe ndatuire no ona mugini erago no nginya tutarane riu riria Ruto agetikira pero tugaga atire ona nangiko no akorwo na advisor ake ni aratake na gutwikaga atire mundu mugi agitaro na irimo twika akirimu no mundu mukigu agitaro ni andu gikaga atia atwika mundu mugi riu ni president atwire atire arenda bururi utongorio ni andu magitongoria bururi uyu kana ni aratake ucio niguo thina atwe naguo